Tumekuwa address issue ya hii barabara since I was in 1.1. Sasa inamaliza Chuka University. Kila wakati tuko na kesi ya wanafunzi wakikufa kwa njia. Tunataka watu watutengeneze hii barabara iko hapa. Wanafunzi wetu wanakufa vibaya sana. Mimi nimekasirika sana kwa hao watu wa Kenya. Walikuja kuchora zebra crossing 5. Mtakubali? Mtakubali? Tunaomba wale watu ambaye wanahusika na management ya wanafunzi ni mzuri kuwaeleza wakajua kwamba wakati serikali inafanya kazi kama leo tuko na officers wa Kenya wanatengeneza hiyo barabara mahali hao wanafunzi walikuwa wanalalamika, lakini wamewazuia kufanya ile kazi. So ni vizuri waelewe kwamba serikali iko na utaratibu na iko na mpango ya kurekebisha hiyo mahali, na kwa hivyo hawana sababu ya kuja kufurugana kwa barabara.